Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Daka babu Ahmad ya katong banwan ra ya kajing itu itaw ba kajing ajan hapareng kikun ka kur lamare kibadan harilum jantia kinong yalam jong ka sengkur lamare hak pratrik uleber arjar arflai kila pelong ya kajing kendu ulang ka kerpang hamadan ringkau tebep palie jowai hakaba kikun ka kur lamare na keleng kisnong kitaw kila wanya shimenta hakani kajing kendu ulang hakasien ka basaw la sakilang du MDC jong ka Jainta Hills Autonomous District Council uba emlangki lamare ubalong kumukongsan udaloy jong ka ilaka nartiang uba salong lamare ubalong kumusumbut kongsan Presiden jong ka kur lamare pelun Jainta Hills uba wamper lamare kirangba kilong kumi jong ka kur lamare na kisnong bat ki unit baper kum gajing sa jikan mau ya gani kasngi kasengkur lamare pelun Jainta Hills kala pelat patba ya riti krek kam jong ka kur bat pen ko buromru ya uba salong lamare bat kumju ya ki khun jong ka kur ki bal poi shakhmat haki kerdan puli baper Negas hidayah jamlangi haini Cising cisnem para kuryongi Yang barom yapi kibai ben pamen Kendro kelot nawadi wahe wasyan Lensin yang ida datek men makro Kurla mari yang ida roy dayok hikmat uyo Toya ke it, toya ke sar, toya ke benlang Wahe kendro, kena, kentai wacenrang Kisnong hakeleng sodong katan dapat kreda yamin na yung nikmat iwayukan ang bagi guru ay takti uro ya gini-ginong uro yung iwa stop kayu para kurlamare yung kentin sneng kentin kro toyak-soyakin mo Menrejong kakur ihiwaman kidong sendur Lensin yang idadap ekmen wakro Kurla mari yang idaroy dayok hikmat uyo Toya ke it, toya ke sar, toya ke benlang Wahe kena kentai wacenrang